Спасибо большое, что в такой праздничный день, как говорится, людей нашего возраста пригласили в театр, уделили нам столько внимания. Большое спасибо. Дай Бог вам благополучия и удачи в вашей деятельности. رحمت برای فوند خیریوی مظفر بهت فیلمی است، بهت فیلمی حیاتی. رحمت برای تشکیل کردنتون. یک وقت گفتی گپا آدمای مایو وقتمون بو خیلی خیلی خوشی. خدا برکتون بده. از او رحمت. Я вчера ехал, и они не уступают двое. Я говорил, هر سو هم خیلی برای بودم و بودم شما نخودت اومده برکت یا محمد آمین تیم رحمت شو جان با باش من رو جان کردم